tanemmirt LCSPK غادي يسمللن وتنميرت تجميلت نسبدن محمد يحيى أخطر ديون على قمن ذلساس يتقبايليس الجيل في دي تجي الجيل قويني أنان ثم دياز محمد يحيى يبويد يونو غريد وحدس يسلوكن تكتيوين ثمينوتين ثرارين أما النور غاف لصل النار ياك يكس أكوكرو الزاف وسخدم بولا إدي كان سيتو تلاين يظن بعدا سيتروميس يسمح سيس يزرم كيهضر الغشيم ديال القهوي داكي ديال فرنسا يداد دوفريد قمغيدا وين يخدم داك الملان ويهدر اما كنهضرن ديال القهاويه القلايل تم ديال سيس لقيت طاس وما تبغام اماكن ذا شقيرو يدي خدم داخل دي سفرينس من الحكومه الجزائرنا. Parler de Moria, j'aimerais rendre un hommage, mais alors comment dire, des plus vifs à toutes les personnes, ses amis, qui ont été à côté de lui pour l'accompagner dans la souffrance. Moria était à l'hôpital pendant des mois et des mois. C'est pas quelqu'un qui aime, comme ça a été dit tout à l'heure, les feux de la rampe, encore moins les paillettes, mais même dans sa souffrance, il voulait pas que les gens viennent trop nombreux lui rendre visite, etc., que ce soit un défilé. Et il est resté un petit peu vraiment dans la culture véritablement kabyle, à savoir une valeur fondamentale de notre société, la modestie. Donc je voudrais vraiment rendre un hommage à ceux qui l'ont accompagné, qui allaient pratiquement tous les jours à l'hôpital, dont notamment Malika Baraka et Saïd Deman ici présents, mais aussi j'ai aperçu 2 ou 3 personnes dans la salle qui étaient là aussi en permanence à l'hôpital pour l'accompagner et qui l'ont aidé donc à passer ces derniers jours. Franchement, là aussi je dis bravo et merci pour la communauté kabyle de nous avoir honorés en l'accompagnant dans cette souffrance-là. Merci beaucoup. Nous, lorsque nous étions à l'université d'Alger dans les années 70, nous faisions ce que nous pouvions pour valoriser notre langue, notre culture. Et Saïd et moi, nous faisions partie de la troupe de théâtre qui jouait Mohamed prend ta valise, une troupe qui jouait une pièce de Kat Biassine. Et d'ailleurs, cette troupe et cette pièce de théâtre a été aussi un élément déclencheur pour le travail de Moria, qui lui était déjà parti en France, comme l'a souligné Saïd Douman tout à l'heure. Il nous disait que de toute façon, votre langue, c'est qu'un dialecte, c'est une langue qui ne peut pas véhiculer la pensée universelle, qui ne peut pas véhiculer la science, qui ne peut pas véhiculer la grande littérature, etc. Et moi, je suis persuadé que si Moria a traduit les grands auteurs du monde occidental, c'est justement une façon aussi de faire face à l'adversité, une façon de montrer que sa langue, peuvent porter justement ces idées-là qu'on nous réfute. Et un dernier mot pour terminer, c'est aussi un moyen de montrer à ceux dont la culture est dominante, donc à l'Occident, que si leur culture a puisé essentiellement dans la culture grecque, et il va de soi aussi que cette culture grecque
qui a été valorisée pendant des années, voire des siècles par l'Europe, l'Occident d'une façon générale, elle est aussi accessible à la langue kabyle. De son vivant, il ne voulait pas qu'on lui rende hommage, et j'aimerais respecter sa mémoire. Et ce que je veux dire aussi, c'est par rapport aux hommages, parce qu'apparemment ça devient une habitude, on oublie un petit peu nos artistes, et dès qu'ils meurent, subitement il y a des hommages, il y a des éloges, ils deviennent des mythes, etc. Et pour faire la transition par rapport à tout à l'heure, là, on a vu Katb Yassine. Katb Yassine l'avait dit de son vivant, il a dit nous avons besoin d'hommages de notre vivant, une fois mort, nous n'avons besoin de rien. Donc je crois que c'est valable aussi pour tout le monde. Et il aurait fallu effectivement que nos artistes qui nous ont quittés, qu'on leur ait rendu hommage de leur vivant. Je donnerai juste un petit exemple de rien du tout concernant Mouhia. Moi j'en ai vu que 2 ou 3 à tout casser de cette pièce de théâtre, mais je me souviens qu'à l'époque, ce n'était pas lui qui le disait, mais les membres de sa troupe, et il y en a pas mal ici, j'aimerais bien qu'ils parlent tout à l'heure, notamment Saïd et d'autres plus récents. On me disait que lorsque les personnes qui jouaient dans ces pièces lui demandaient à certaines personnes d'aller voir ces pièces, les gens prétextaient qu'ils n'avaient pas de sous, et on les voyait tout de suite après aller dans un bistrot, dépenser le double de ce que coûtait la pièce de théâtre de Mouhia à l'époque. Bon, cet exemple, je le donne tout simplement, c'est pour dire que nos artistes ont besoin d'être soutenus de leur vivant. Et comme a dit Yassine, donc une fois mort, c'est bien de leur rendre hommage, mais au moins donc à sa mort, je me suis surprise à rêver et à imaginer s'il était resté à l'INALCO, parce que Mouhia, il a aussi enseigné le berbère à l'INALCO, il était répétiteur à l'époque de Lionel Galland. Et je me suis dit, s'il était resté là-bas, peut-être que dans les années 90, parce que bon, j'ai suivi des cours à l'INALCO en 90, peut-être que je l'aurais eu comme prof, et je me suis mise à imaginer qu'il allait illustrer ses cours, qu'il allait introduire une note d'humour, avec son humour corrosif, sa finesse, sa subtilité, et je me suis mise à sourire au lieu de pleurer, et de sourire en sourire, je me suis mise carrément à rire. Bon, bien sûr, Mouhia nous faisait rire, mais pas seulement. Et ce que je peux dire aussi, c'est Mouhia maintenant il est mort, mais selon notre système de pensée kabyle, c'est devenu un ancêtre. اولا في محيا يوار خاطر اللي كان يقروح مازال ولو مازال تقود دور الفلاس وتيسنات يوار خاطر ما كدنا ملكه ارجاز يحمل لنا تفتيلين كاكينيا الشعب من فلاس يحمل وهذا من فلاس ارجاز امثل الطوف يخدم دون لا ديسكريسيون لا بلو توتال يخدم يجمع إيويا لا عمري يخدم الحاجة إيمانيس لا عمري يخدم الحاجة إيمانيس ويرفي حرام نساء اسم خدمة يخدم le témoignage qu'on peut apporter sur Mouhia, c'est que, comme tout le monde le reconnaît, il a fait un travail gigantesque. Il a fait un énorme travail, et ce travail est loin, très loin d'être valorisé, très loin d'être connu du grand public. Exactement en 1971, Ishfat Hassan, on a rencontré le cours de Mahamrien, il jouait à l'université Mouhia, il jouait à droite عامين في التسيو ولما قريبا كني كيف عمرنا ملي جوانا غدا جوانا 2 ou 3 ans غا نساعدك اسكواسي الجزائر انت يروح على فرنسا غادي يكمل القرايه. Et c'est par la suite évidemment qu'on l'a revu en France, et depuis 1960 كيتسنى يزكا يخدم فكدنا ثقفين. C'est l'un des génies
l'un des génies de la culture kabyle. On ne va pas tous les citer, il y en a quand même quelques-uns, mais c'est le génie contemporain effectivement de la langue et de la culture kabyle. Avec certains amis, certains camarades qui sont d'ailleurs dans la salle, nous avons eu le privilège de travailler avec lui, dans ce qu'on a appelé comme ça, de façon un peu pompeuse peut-être, l'atelier de traduction. En fait, c'était un lieu de rencontre et on discutait, on échangeait beaucoup avec lui, on apprenait beaucoup de lui. Et effectivement, dans le même temps, Mohamed Douhia ou Abdallah Mouhia, hein, c'est cela, nous a initié un travail gigantesque. C'était la traduction ou l'adaptation d'œuvres de grands savants de l'humanité, les philosophes grecs. C'est lui qui avait attiré notre attention sur la portée universelle, historique et contemporaine de la pensée de ces grands hommes. Quelqu'un disait lors d'un des hommages qui lui a été rendu que quand on lit l'œuvre de Socrate ou de Platon relu par Mouhia, on a l'impression qu'on est en pays kabyle. C'est dire effectivement le génie de Mohamed Douhia. Sauf que je redis encore une fois, l'œuvre de Mouhia reste inconnue à ce jour. C'est quelqu'un qui n'aime pas diffuser, qui n'aime pas publier, qui n'aimait pas se mettre sous les feux de la rampe. Or, ce travail, nous l'avons admis de façon un peu abrupte, qu'il veuille ou non, elle nous appartient. Elle appartient pas seulement au Kabyle, mais c'est une œuvre universelle. Elle doit être mise à la disposition du grand public. Et le grand hommage, si encore faut-il parler d'hommage, selon moi, le grand hommage qu'on doit rendre à Mouhia, ce n'est pas de l'évoquer comme ça dans certaines réunions, quoique pourquoi pas. Après tout, il faut à chaque fois parler de lui, tout le monde l'a dit, et de façon tout à fait objective. Machid Melouela, c'est un grand bonhomme, et tout ce qu'il a doit être publié, doit être mis à la disposition du public kabyle, et c'est une œuvre universelle. Elle fait partie du patrimoine de l'humanité, et il ne faut pas qu'elle se déperde, il ne faut pas qu'elle soit perdue, dilapidée ou usurpée, parce que malheureusement ça existe aussi, l'usurpation d'œuvre ça existe, et l'hommage qu'on doit absolument lui rendre, c'est de veiller scrupuleusement à ce que son immense œuvre soit mise à la disposition de la communauté kabyle. Mohamed Douhia ونميوز السنة مليح مي اسمين خدمت ربعة المعرس تجي قلنا مبروك فركال تجي قلنا مصطفى علامة تصي قلنا داكي بودارين ملك ولا ونوفر لي بياس نخدم يوث لنكون تيوران ايتو العبيد عندها تسدو في الجزائر من بعد ودير ديزاس نسي فرنسا تساوينا ناض لي بياسينس تساوينا ناض دي كاسيدونيرينس بغينا ناض من دي بياس وغور يونس جمال يخمم يدمد ان اوتور ام نيكولا اردمان يكشكا ستالين او غولاغ يموت en 1923 en Sibérie يطرب البياس يخدم سي اون تراديكسيون يشكانا غد الفوتوكوبي يشكانا غد كانوش اسمي زموزي صغار شحال ويثنتي ولاش نتمورت دونك
إميرنين بدا on a créé un festival de théâtre اسمه سليمان هازم. La plupart des troupes تلعبت les pièces les plus connues سي حلو ولا. Donc je me suis intéressé à التhéâtre دي السوات اللي ميدو ساعتي كتم زوالو في الغرابي اللي نكو في اللونجاج تعرض الديسكور دو كراتيل qui est très très important. Donc on a discuté finance, c'est comme ça que le lien a commencé. من بعد نعدى نهضر افتياضنين في البنكي ولا il était très intéressé par la philosophie grecque. D'ailleurs قاري انفرز قارونا اي كي كنا نقار ثورة 22 القرون اي كي تفرن لي غريك. C'est vrai هنا مليون ولم الغاشين القنوية تقديم الزمان الغاشين القنوية. دونك تيمسالي كي لان تسيزي شو كان نكون نقوم أثنت نفهم. Nitsa, ici, il a fait quand même dans le papier il y a au moins 20 pièces de théâtre qu'il a adaptées. Les plus importantes, ce sont des Tikadi Gorens Francis. الشوكان واحد يحيى في كيسنتوه من النظام. إلا تمتيد دي ثمورة القبايل تمتي ديال المدن. أشكو ماشي كان ديسموني يبدل ناغ تسوايين يبدل. إلا داين نظنين دي المثل تواليض ثينان سينيسترين دي الوقت اللي أي مغناس نتمازيغ في شبان فرحات ثوغيتنا لاكورد سورت ليطا سينيسترين سيفوني ما يطاكي سينيسترين وتتاكي على التريبيونال تتاكي على لاكورد سورت ليطا محمد شعبان دي لوريسيسيتي كي طلبي لادابتاسيون لوكسون يعني une des sommités de la littérature chinoise ما يروح تيزي وزو هذا يروح هذا يزار الوالد تيزي وزو اون ابريل 40 وي نو لي ريفيرونس سون امبورطون ما يروح هذا يسكف ولا قاروني المكث هذا سيني شو متشفيض النوغ تلاوين دي ثلا سيني حدث القالوس إيتو أحداث القالوس من بعد سنة 500 سنة كي مثل موصل إيتو دونك il fait référence toujours à la culture en fait يكسوك الكونتكست اللي الشينوا بيرون ديرو ولي كان ديوالي تشبايليث ولي تسافري مانيس ديال لا سيسيلا ديال في منسون كابيلي لوكسون ولي كان ديوالي لو ريسيسيتي نا محمد شعبان فولتير ولي كان ديزار محمد شعبان وستقرر سيغمينون ولا ساجيس هيومان دونك يكيو كذا غادي يكويو كلهم لانثياغنين ماشي كان يساع لومور الساركازم هذا دمض اوبيو اروا الفريد جاري تشابيبي بعد يحضر روحنا الكيرا ماشي كانت الناس فرنسيس قبيلي تنسى السر باسكو ما يحضر روحنا الكيرا هاد بدون لا 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 رزدات رصاصين از ديسكشنتو غاش بي محيا يعني gravement une tumeur de cerveau ولا تلعش وقروي كيعود سقط 13 شهر برميير جور ولا دانيير جور السم زوالو انا ميدس بيموت بيان سور زميرة تدكسو ولا غالب بي شادني هذا المكتوب من هذا الزهر هكا محيا دمدان تم زواروث القبايلية تعيش في فرنسا مي استقرطنا يفغدي تدارت انا كشم على طولي انا هضر نكشم الوقت نوفي تسترادوين انا اللي بدو كان انا كنت واش نخدم كان لاطولي يخدم بلاطون انا كشم هذين فريمون تكساك وقراو الباريليا كتدارتي ويا تدارت قلنا طلع دي مسلعين سادوا قبايل الله عاش ما وطا بالفيل انا فارق نسد كان هذا المكتاك الباريليا فريمون ماشي دمدان تنوت يعاش الباريا دمدان تدارت قيم كتدارت نوري 10 كتدارت ما سني ما تدارت شي قادك ماشي تدارت ماشي تمديت انا كنقول لك عزوين هذا عزوين ماشي تدارت ماشي تمديت
ترى لي زيدين محيا فوالا كي ضحكوا تبوز راسك هذه كيستيون طوطانت باوي وتهضر ذا مزوار البروجي انا مزوار تحوس محيا انا ميديو فيها إذا بريد إذا كان رانديفو نروح على يوسف نحس كان شغل ندحك قصي شي في ريستورانيا هنا ومن بعد كده رانديفو ريبوبليك يقول علي مغرد الفابري الشعار الكاروندري لا شقروي ويسعر الفابري نتبع على خريطة يسعر الفابري أورزمون سيدي في كان رانديفو بس حكينا وطالين وفهم لعبات صعيدون ولا يسمحوا لي شو سند الفابري بالضبط خليبا الدورة بعد كذا خدمو بعد نسمى إلى الفرا بعد يلي غادي يلي فرا بعد غير 5 دين يقلعوا علاش إذا كنا والله ما والله غالب ما يبغى ربي فيولد يسرح حدثون أي يقفل لك يمزوغ ليش يسرح حدثون تارولا يكتب عرض العبادة وقت الخير نولى عليه دعنا انت لم يطفوا كيسقالوا مثلا كورون ناس طون مو ايش كيو راس مو ناس مو ناس حنون ساندر وضعي ولا السماح ولا شي ناس كنا ساندر ونروح يسلم الشغل ما بوزيتو اي انك امر ربي انك تعيط انه لا السماح ولاش انك من سد دوموندي السماح سي فري عقلك ولا كذا من اللي دوموندي السماح